Mi se trenutno nalazimo u zadužbini Miodraga Kostića u Palati nauke, koja je pre samo nekoliko meseci proslavila svoj 100. rođendan. Dakle, ova zgrada postoji od 1924. godine i jedna je od starijih zgrada u ovom delu grada. Još kad nisu postojali tramvaje i kad nije postojao asfaltirani put, postojala je Jadransko-Podunavska banka i ona je u stvari celu svoju istoriju banke proživljavala sve dok zadužbina Miodraga Kostića nije otvorena 24. decembra prošle godine. Mislim da ne postoji niko ko nije primetio ovu zgradu kada prolazi ulicom Kneza Miloša ili ulicom Kralja Milana. Danas je ona nešto mnogo više. Nudi vam pogled i u istoriju, ali vam nudi takođe pogled i u budućnost. Ono što očekujemo da Palata nauke bude za Beograđane, ali i za turiste koji žele da upoznaju bolje Beograd, upravo mesto, razgovore i promišljanja kako pomiriti tradiciju i buduća stremljenja ovog grada.